Eto, milo mi je da ste tuka, da ste uz reprezentaciju i kad se gubi, kad se dobiva. Tako treba. Pa ništa, mi smo danas imali jedan vrlo opširan sastanak gdje smo analizirali našu igru, naprevar cijeli sa Slovenijom. Analizirali smo prije svega naše slabe strane što smo pružili i naravno i neke dobre momente, nisi sve uvijek loše. Tako da ništa, idemo dalje. Prvenstva su takva da ne treba niti jednu pobjedu previše da dižemo, a niti poraz da se dole pacimo na koljena. Treba dignuti se i ići napred. Mislim da je ipak ona utakmica sa Tunisom vrlo bitna, pokazat će se to vjerojatno, a na nama je da iskoristimo ove dve još koje imamo meč lopte. Naravno da sve opcije su unutra, razmišljamo i o Španjolskoj dakako, a Islandu isto tako razmišljamo i vidjet ćemo kako stvar bude išla i rezultat iz Slovenije isto je za nas psihološki više važan i naravno sve je tu povezano. Dakle, ono što bi trebalo vama reći to je da analiziramo sve što je bilo posebno, kažem, ove slabosti i da to ne ponovimo. Moram reći to ne da branim igrače, da je bilo i nekih objektivnih poteškoća, da nas je sasjekla odmah na početak koji su vrlo oštro odigrali na nama, gdje je Mirko Lovski posle izašao iz igre. I znate da nemamo, koliko oni mogu dve postave da menjaju, mi ne možemo. Tako da smo i promašili, moram reći to, našu slabost. Imali smo mi i neke olako smo primili golove, obrana nije bila borbena kao što treba. Dakle, sve je to je ono što nije moramo da popravimo za ove dvije utakmice. Kako je Markulovski, može da očekujemo da treba to ostati? Pa ja mislim da da. Mislim da nije situacija tako kao na prvi pogled što smo mislili, kako je to izgledalo. Tako da je ga doktori pregledali, primije i preventivne neke lijekove i tako dalje, tako dalje. Tako da ja mislim da će on biti u sastavu i da sigurno se zanima i da li će biti koja promjena u sastavu. Pa razmišlja se u tome, međutim mislim da trebamo mudro još jednaš da razmislimo što je, jer naravno da se vidi da je njihov golman branio, 16 lopti, naši manje i mnogo manje, ali ja sam isto rekao, ne da ga sad opravdavam, ja moram stajati iza igrača, a to je da i obrana je zaslužna za to, jer smo primali puno golova sa linije, a to znate da nije isto kao što je ovaj mali skok branio, da su udarci bili sa distance i neizrađeni udarci. Prema tome, neću da ga opravdavam, ni jednoga, ali sigurno da razmišljamo o svemu i pokušat ćemo donesti najbolje odluke. Koliko je ova Španija posebna ili poslaba od Slovenija što igra? Pa nekako mi, da vam pravo kažem, nekako mi Slovenija za nas neugodnija reprezentacija, ima brzu tranziciju, iznimno, dobro i ovaj Rivera i mali Tomas brzo trče, to je taka, ali vanjska linija nije toliko maštovita, da tako kažemo, koliko su ovi tehničari dobri. Rekao sam vam, Zarabec i Bezjak, pa i onaj Dolenec, su iznimno inteligentni i to nama dosta rade problema, ta promjena ritma i tako. Ali što je, mi sad razmišljamo o Španjolskoj, vidjet ćemo kako će utakmica ići, ne smemo igrati, mi moramo znati da igramo jedan natprevar za drugim, zato moramo biti vrlo inteligentni i vidjeti kako će stvari ići i šta može. Selektori, da li to znači da ako danes, daj Bože, stigne potvrda za osmi na finale, kaj kalkulirate со тимот, бидејќи имаме два силни меча во два дена? Дали ќе заштедите за Исланд? Pa da, prvo, da, dobro su i ta pitanja, ali mada moram reći da ne volim da ovisim u drugome, ali činjenica je, to moramo priznati, da ako rezultat nam ide u prilog, da je mnogo psihološki lakše odigrati ova dva naprevara. To ipak je, rekli smo da drugi krug ako se ide, to je već uspjeh. Prema tome onda će biti puno, nekako, ne kažem sada da će biti lakše, ali psihološki će biti možda bolja situacija. Porastovareni, da. Da, mislim da malo bi bili, sigurno. Eto.